Mi smo nedavno imali, nažalost, ubistvo u susjednoj opštini. Da je postojala sigurna kuća, nikad nećemo saznati da li bi ta žena danas bila sa nama i živa. Pred javne ustanove Centar socijalne Trebinje smatram da je osnivanje sigurne kuće na teritoriji grada Trebinja od značaja. U situacijama kada imamo procjenu rizika umjerenog ili visokog stepena, policijski službenici predlažu sudu za prekršaje izricanje hitnih mjera zaštite. Znači udaljenje iz stana, zabranu približavanja, kontaktiranja i dalje. Sigurna kuća, onako kako je sam zakon definiše, predstavlja privremeni vid zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici u smislu privremene mjere zaštite. Osnovni cilj takvog vida zaštite jeste da se žrtvi nasilja u porodici omogući siguran smještaj i adekvatna pomoć. A safe house in Trebinje will provide survivors of gender-based violence with the protection, care and support they need to rebuild their lives. Fondacija Ženski centar Trebinje već punih 20 godina radi na uspostavljanju sigurne kuće za regiju Istočna Hercegovina. Projekat Sigurne kuće je projekat na koji se čeka dugi niz godina. Zahtjev je već postojao. Evo, došli smo u fazu realizacije. Ministarstvo porodice, omladine i sporta se zaista i raduje ovoj aktivnosti i inicijativi opštine Trebinje da se u opštini izgradi sigurna kuća. To bi bila 4. sigurna kuća u Republici Srpskoj i mi zaista podržavamo i dolazimo i na sastanke, razgovaramo šta je još potrebno da se uradi kako bi se završila sigurna kuća i kako bi prvi korisnici, prve korisnice bile primljene u sigurnu kuću. For Austria, the promotion of women's rights and the elimination of gender-based violence are a cornerstone of our foreign policy. We support 41 projects worldwide to protect women and girls from violence. The need for accessible shelters is particularly pressing in regions like Trebinje, where the nearest safe house is in Banja Luka, 350 kilometers away, 6 hours to drive by car. This is of course too far away for women and girls who are urgently seeking refuge and protection. Establishing a safe house in Trebinje will directly address this gap, providing critical support to victims and those seeking refuge from violence, and thus meeting the recommendations of the Istanbul Convention and Grevio. The safe house will be built in stages, ensuring that it is tailored to the particular needs of those who seek shelter. Austria is proud to support this important initiative, and we will keep supporting it until it is opened. Zahvaljujući sadašnjoj lokalnoj zajednici koja ima razumijevanje i prepoznaje nasilje u porodici kao društveni problem i odgovorno u skladu s tim i djeluje, te je podržala našu inicijativu i naravno uz podršku raznih donatora. U ovoj fazi sada već se priprema određena lokacija za izgradnju sigurne kuće u Trebinju. Postojeća dokumentacija koju smo tokom ovog prethodnog perioda pribavili, glavnu knjigu izradili, znači idejni projekat pa onda glavni projekat. Sad smo ažurirali, revidirali, prilagodili postojećoj odnosno odabranoj lokaciji i dio novca koji je prikupljen u narednoj fazi pokrenut će se radovi, građevinski radovi za faznu izgradnju sigurne kuće u Trebinju. Činjenica je, pogotovo u posljednje vrijeme, da postoji sve više potreba. Zatim i upravo kao odgovorni ljudi smatramo da trebamo da obezbijedimo svima onima koji se ne osjećaju sigurno da bude bezbjedno, da se stvore što bolji uslovi, ali isto tako ono što je naš dugoročni cilj, da ta sigurna kuća nema funkciju, odnosno da svi žive, kako to možemo reći, normalno, da nemaju nikakvih problema, ali u slučaju potreba, opet ponavljam, kao odgovorna lokalna zajednica smatram da je to veoma značajno da imamo. Ministarstvo porodice, omladine i sporta čvrsto podržava takve inicijative i nalazi da su svi akteri koji su uključeni u ovu inicijativu odgovorni društveno i da pozivamo sve ostale društveno odgovorne aktere koji žele da se uključe u finansiranje ove sigurne kuće, da se uključe kako bismo što prije završili ovaj projekat. We need your help to ensure this becomes a reality. Join us in making sure that every woman in Bosnia and Herzegovina has access to the safety and support she deserves. Together,
we can make a lasting difference.